Kibego tukomana rukwithira gwatanite na tuke mubango jwa nkatha cietu aratwithagira tukitigira tinja cietu na nkruki nene matura jetu nyagwita na mbere kuthia jagiukirwa na kuretera nkatha cietu ciekoro barabetite na mbere kuthia bekinyukia makinya nene matura jetu twithagira turi gutigira ati ni tugwita na mbere kuthia twishukiria na njira cietu cia mwanya kagitene gaka atithire tukigwatanira na ekrobairi barabaumite nene county ya Tharaka Nithi na ba nkoroki wiririkana ati kaunti ya Tharaka Nithi ni imwe akora kwithagira kwina unyaru na kwagambura kwa kwithire kingia kwa wingi na baba shiritete kwithira bakiritana ekrobangi na kuritana antu bangi ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ora baba tere kwithira betumira imera biao bira bakwithira bekethana nkoroki maketha nyama ingi jaba kwithira bena jo itara thano na teba kethira betumira. Karibuni sana studio yetu Shaweru TV. Asante Makena. Woni mbetagwa Eurydice Gatwiri wa Nyaga kuma Mithelo Ward ere-ini wa Tharaka Nithi County na ningukena muno Makena ni gutugwata ogeni studios ya Welo TV. Thank you very much. Nije no tere yetare yako. Woni mbetagwa Evelyn Gaji wa Mde kuma Mithelo location tulaita kwa Kamasele na twijitea ni untu wa kuthomithia antu mauntu ma milile ira twarijaga tene tontu milile ila tukura igita riri ni egutuma twitha twina mirimo mingi tene ri twatulaga twarijaga irio jakimitwe na tutanda na ndigo kaloke riu jana ile ja migate tuyo twarijaga irio ira nkime igekirwa riko tukaria na tukanywa na gacuro yakie wega kwogu ni tukulomba ana babetu banini berute kurira jiana tontu jiana jiagita lele onoko na beba nene miri batena inya nontu ira barijaga te iro ja kubekira inya mwele ni iro ja kwimbia mwele ogu kana gatiomba ukamatano kaboyo nontu atena inya mwele. Thank you. Ni wega sana bani wageni barande na Boston ndicietu tukubanarwa no kwigo mataro kumakire Evelyn atemerere yetu ntukushenande etagirite muno na kini ketumi gatwiri bena Evelyn kurbangi baire bejete na gikundi kyao nene county ya Tharaka Nithi utigira ati ne bagurita na bangi mirere agirite na ninshio nkatha cietu tukubanarwa na gatwiri gikundi kikenu bwambiririe ikumare bwa watanire na nate bwaretire bamami betu na bajojo nene gikundi kikenu ni bwega Makena materi gikundi giki kia nteto izi ya milire ni twekarire ndi tuona Tharaka Nithi kwina obatu makiria gitari tukwaria nteto zia fundi security twauria twe atumia twekaria antu turuthatia na nikenda mpala kana yurere kwiza litigakinye indi ligwata muntu etanitwe na Tharaka Nithi County muno Mithelu twekala tuona nau migundani gwinto ziulagira gwinto jitagwa mikwazie tari Makena ukethira nkire mukwazie ugakanda athinire kana ntena gintu kingi gya kuruga tukenda kurutaga untu kau thiini wa mesiria mantu tume mukwazie bwa mbere wina calcium na nontu tena thazi ya kwinja na kuthi gukaba ngakuruthira ngeuke mukwazie zo ulira wiku nkathambia nkanyaria nkaiga na nikendoria rire gukethwa gutina into tabiu tukamiata cassava ina calcium nyingi muno Makena thai nduke yetu ne nini iri kamaru igaka migongo tukabela calcium ino ntotena thazi ya kwinja zwe pato ukipata kijiko moja imetosha kwa chakula ilio biondi okuloka kijazie na calcium na nanderia twekarire tuona twamua gute mutumia ugakalaga aria indo gute muyuthi ugatindaga kwanga agitagia kimanaga na ndi twacokaniria mesiria twentu bagwitwa CATV ba Tharaka Nithi ba Mithelo Ward na tuona tukiritagira community CATV ni community health volunteers in Tharaka Nithi County twashiritanĩria ntero cia Mithelu na tugetaga ndo tundo tugwatanĩrĩte na Red Cross na Tharaka Nithi County na mam nate wakinyire kwithira ritonya gikundi ne kike bagatwiri na mutaro jaku muno ore wethagirwo kithithia kigikundi kiu ni wega Makena niyo wira wachi HV ndaurutire kuma
mwaka wa 2000 tukivolontiaga nuntu wa gutethia ntura jietu gatina nikenge mirimo na riria gatwiri bagira na ka teknoloji gaka gakuruta twinto tu ndegwa ndakena muno ni untu ana baba nini nitukumba kubathomithia wega twatura na tonya na nturani nitukwithira mirimo mingi ira ntu bakulwala berwa nuntu akwagia mirire miega ta cancer ona rheumatism mirimo mingi tukona iri ura nuntu wa kwitha kure utha tutikumba kuria wega na ni kurigwa tabuga tweria rikia kuga ukone wagikaba mugwase wone katakawe mtu mutheni muno tontu ana batwe na bari kagita gaka ni ba chapati musele oguo teno no tutanda na nkima riu karuga tuiro tutweko kina kima ona bajojo batwe nabo bategwitikira kuria nuntu barona tagintu kithu tukugita atia tukuria nikyo nyamwile ya project ine yetu ndegwire yankenie muno tontu nindonie tukagendera ogu tukina thomithania nturani tutuijaga nturani tukiraithaga baba lwalite tukabatethia na kuba device abo bamba gwikala yani elothi bo bamba gwikala wega kuria wega na gutumira jiolo kuthamba thamba ganjara mtu arikia na nikenda mirimo ino mingi inyanyie ni untu tukaraithia riu bururini jana tababe na mawathe wamba kwithira kana gwikana mbere atugia na gikundi giki gwitwana twaithirwe mejie gatiendaga kumagarua na turia tukaturutulula ona uria withagwa aithanitie ku alwarite na tukethira mauntu ma kurigaria muno wamba kwithwa kwi mugekuru turaga ku na mulume atitikagira umagara na gutikio barija wathio no kegwe kiao ni muturire wetu na nikio riu wilo tukuruta ni tuonete wate ugututethia muno no kamba gutethia antu betu baombe gwikara wega na kuria wega na bena inyamiri. Thank you Makena. Na utukubana arua ini cio nkatha cietu ira twina cio studio cietu cia Weru TV utukubana arua bara bacilitete no gategera methene yetu twina into mwanya bira bethirite bagita na mbere kwithira bakithithia ningwitikiria ati gatwirigo gatutariria into bi putureterete muthejo na arua ure bithirite bikithithio na nkuruki ura bwithagira bukibita ndene miunda yantu ni bwega Makena matiri tugile turenda gutumira mtuko turenda kuriza ka into bitina chemical Makena na into bitina chemical tukabilita miundene yetu Makena gintu ta itoma kana gintu ta irenge ni inya muno kwithira ina chemicals ni inya sana na nande tuleta tukiritaga antu tanande riri ni gulo ndigboletaga egulo ka boletaga te Makena rugulo lolu Makena ni uje ni ndawa na ndoga kima tuirio twaku na karuguru taka Makena nginya kana akuga gakenaga na ne tukarita tumia atiri nonto maguru mama ni masoka makanyala oni nizo kianketanga kunyariria Makena ndanyaria maguru mama zo ni mutuzo wa maguru pure no chemical gutigi ntu tuongagira kinyai ni onyarie na ngakena muno Makena nonto achuka university department ya plant science last week ndali nao nanda liketo no twa ngoge ya validation dire tutwanyaria into bibi ni tucombine tenabo ta Dr. Ngles na Dr. Mwangari bawonde nibo batwalikite ne bakothia research ya into terenge oni ndanyaria u nkabaikiria baka analyze irenge riu gatwiri wa nyaria ri na ingredients iriko nandi batuthithirio u nkeza kigwanga kwiraga Makena waria irenge okuongera kina mwili na ndenderagirwo wolo wa maguru Makena irio byaku bikuya Makena ogutega riko no makamutu kanini ikira tu irio ne twaku rugururu iruro gocoka ruketherũ kia mutu ni rugocoka ruka mutu na no tutugire twenda validation Makena leo validation na fundi security egulo lile nteleka ntuko nyingere kariyo lakini ndali umnyale akala o Makena egulo lile nkinya for 2 weeks 1 month ogo kaliza gangilini atumia bakiuga na manyani neza athirire Makena orire angilini ile natural neti na chemical Makena lile ne irenge Makena kalenge gaka ilenge lite waste kuma gaka kegulu ulenge the inside nkinya mpende cia marenge jithwa zina ngoge mbega muno kwa kila mtu tali na ugweto ba kwena nto bara batho bagitumira mpende izi cia marenge nuntu nize Makena mbere twi warengaga ugata nuntu konete na ngugi la thai technology ria riku
pumpkin itena waste no iliku ndagita ndalita mpende nkazie kamwanya ikanyala boega nkalost nkaliza kama vile nzugu kalanga na nitamu na kuambia na ndirengelire makena gutiko iriote kuruga na bio katuge tu irioto akuga subuga akuga akubwa luma gisiko kimwekila nizio kuria contact yonde erengene gakima gaku luma gisiko kimwekila kamuthere gataya makena gatia umethene luma gisiko kimwe gitatia turenda kuria natural na iro bina nutrients nuko na chapati makena nkurugire aza no twene yaku makena chapati ndugite pure na irenge na ndekera carrots kasaba kaino to ninkwenda gya kashia makena ntikwenda wiza gukaga ni maigo na maruo gitulitira ngogi twina tharakanithi chapati ni yaku ndienda waria uiwe mwanya na ile ingi bithitu na mutuzo na ndio tukwira atumia into bibi na ngogi gakima gakutanande ana beto bete kuinga skulu ukaloenda kuruga ngano plain iza kwa gatwiri ugure kamurenge idwe ni nkima luma gisiko kimwekira makena mbere twita muno kirenge ki uthithite na mutuju kana ni chapati kana ni kirenge kiongo kana ni mutuju aye makena daira tutugire mbere ni variation na food security na nande ogwe thai ogwe nende wimbize muno utena raja kwiza kwamba gwita kutherukia kirenge ulika ndekothitheria kamutu luma gisiko gikombe kimwe kya mutuzo wangano kana wheat luma kingi kimwe giki makena chapati no ntumbize wale yi utigatiga kundingira thimo makeno mate ne so sweet soft and nutritious makena zone mutuzwa marigo nuriga kirigo kingi tutaka kya mwana kirigo kya mwana nizuzozo mutuzo makena warugaga solo ukaigwa taste ingi very sweet na very natural nande tulera agekulwa atiri na uno tune tambaye ne tudirokete muno tukithomithagia ikundi all over nyingi muno twina ikundi bikwamberia ngogi na turenda gutemwe kuri tukwenda twika ya indo alitage ngogi no na turerage kulwa atiri makena tabaka nisi akia musombe PCA ndabalie ngathiria musako mboni ni wandite mukwazie ni wandite kirenge tinde mbula makena na bagwe makena ogerio wande no mukwazie na kirenge na nikenda ukirugira twana tu twaku akikisha rio bya wina erenge luma kamutukaria na makena after 2 years to bange tharakanithi muno mithelu utikaigwa mutogo kakarire migongo tamasi ongiri finya alio embize ambirite gukari migongo mwana munini ndamure ale kasava ale binto bibingi na nikenda tutarie miri yetu makena tete na mbere Evelyn tutarire bibire kwina ngwe ruterene ryo nyuma yatiri go tutaririe bingi twire kasava na kona inge kari uthara gwa kwina riu gaka ni kamugwasi kamugwasi gaka ukiura calcium kenayo kamugwasi gaka no ukajaje ugagakaba gatina rikaruge no kegwa wega ta itole ja migate tebu migate lokiri kamugwasi gaka no ukarenganga ugakatherukia lokiri antu akole mugate ukagitatia ukaluma kamugwasi na ndakwira ulumite kamugwasi gaka onokagia kula lunch uketha gwa we kaite sasa kwa gumu gwase ni gintu kiega na kamutu na kokaleo tabu bwalikia kueleswa ni mam kamutu ne kathondeka mutu kau tonto tumba kutinda kwinja leonde wina kamutu kalo kagitagatia kaleo ukaluthaga ugekira obu ueleswa ni mam nobu ona kamutu kamugwase ukagitatia kamatana tuya mama na mo mate mama ni majani mama ni makoluga sai na ni ndawa ya bata itawate ni ndawa ya gutethia uketho ina gocogoco jianda ukena ruga tujanyu ukena kunda ukwigwa wega tujan toto ni gututherukia tukaruta karambega sana ukena tunywa ona utigutekia ugekira no ure gwikireria ugatwikira na gasukari ukena therukania ukena ukana sukari ukena kunda na nenda wambega yanda ona guko malutu tukuli waneku na migongo ino jionde ni ndawa ja gutethia thina itu kwetha twina jo kansa itu kulwala rheumatism ona mulimu wa sukari nuntu tene le kwaliku katwegujaga milimu ya sukari kigwatwa yandike kwa mbuku ninde ndo mete nursing renda ali nursing ntana ona to treated patient no mwe wa sukari kana gusambuka ndamu riu twathoma mbuku twauri tukeragwa ni milimu ya songo nambi riu twire twakobirie mauntu ma thungu
na tumenya abo bagitagate abo baluthaga nkienda kweresa wega mauntu ma ndawa gintu ta mauntu ma family planning ninkaririkana wega kwi muthungu twetha twinawe munene mwili muno we atanyunyaga ndawa ja kunyia nika anyiagia irio kenda mwiro tikagite atia tuyole utu buyo buraire tubeto nikunywa ndawa ije na chemicals kenda mwiro gitatia ukethira kana kaita kamusongo so kalungi ogu ati kenda nyia twikata musongo kwogu ndona ndakena ni mukogi atakwa sadra ari munene lakini atingitira kunywa ndawa mauntu megi family planning bo batumagira natural family planning tontu riba kumenya ndawa ino bakunywa ja family planning ni kuthukia mbi ni kuthukia miri no kaitha riu makena kagita gaka no kuona ni kwitha kwina jiana nyingi itena itikugia na jiana tebu mwana golwa atigia na kana tontu anywire ndawa na ja family planning na ndawa ja family planning inyunya bwani mtulia ugita na kana kwogu ukerote gita na kana ukena nyuma ikathukia ko ni tukenda kwerezana betu ni batige gutumira ndawa ja family planning nuntu ikathukia ona agekuru natural family planning no yombega na nikenda twithwa twina afya mbega mwili ona jiana jetu kwogu majani ni ndawa obo mugwasori ndawa obo lirengeri ndawa majani joja ni tote mazani zaje takwa lemon glass beta kwa twaze takatene mazani za kithaka tumeta majani makithaka lemon glass na nikaza nikega muno makena enunkela wiwe ombero libetega sai ni nagasubune gaku enunkela okwiwa very natural na kanyamu smart muno ni lemon glass na ni makuruga soup sai na no tugwege ugatua majani ugatua ona nitukuthiria mutu ngakuletera next time tukanyaria zena kamutu kapaunda very smart ina nigagutethia muno. Okay, ni wega sana utuko bana arua twitite na mbere kuthia twigwatanira na gikundi giki kia ekuru barabu mitenene kaunti ya Tharaka Nithi na nkoroki kwithira bagitara ekuru bangi mirire ire yagirite anania na bogo kurukira namba yetu SMS irene inya kibugo ithatu ijiri imwe ene namba yetu SMS nete na mariki nyanini na nkereithiria ntumiri cienu bara bengi mbere makena tupatie chapati kidogo pia sisi tufurahie chapati ya marenge iwega sana karibu sana kwa ungekuria mpindi cia marenge cithagira ikire wate mpindi cia marenge makena ninkwirire mpende utolitaga zianyala ziauma bururu ukalost na pan kana gasubule thote na kalai omwanka thambia kana wamenyo gwita wambia onyarie tu wamenyo gwita kirengene utagita kirenge ukulita kinyamukira kira kuria select since you wazo kia mpende ule ni nyale buru siome buru sianyala zokia pan kana gasubulia na mwankizo zote munene koroga tu pole wekira maguta ali tuteko kira maguta na makira tugire turenda kuria kutweka natural na ndio ngono atakwa we watu indomini tu spaghetti na turenda ukulita nandi to snacks lezaga either those pumpkin seeds ota roast ukamba ule kugata kugatolo nandi ne ready ukene kila gakebene gaku akorobeto makena baraba kumenyeria mpende hii by the way ni gutethia muno men wale wamekuwa makiasi inasaidia na nani no tukuimiza ntutugiraga mandawa ni tulizage bi makena una roast tu kiasi ugekira gakebene rumaga gapende ukirizaga gikundi kenu ni ariko gwethagira burinti nandi twi mithelo no kuona antoto wa Kene Health Center Kene tulinkete miaria tukulitangugia community tulinkete ni Kene Health Center na nandi au no tutirimanaga tego turenda meeting na twina zonge Thursday na Red Cross na Tharaka Nithi county na no tukwenda muno na bo bezirira tubonya mana makwambiria validation ke mithelo muno au Kene Health Center nikenda tutethia community yetu na kire uriti bomwe no wangu kibura buthirite bukiritane ntu ni bucemanite na ntu baba ingi ne buthiuruka muno na bwinde buri ekuru na no monka bwina nje cienu butiga bwibangite tena na tabwire ekuru bangi otuko bana ro ntu ni nguginje na bukurita nende kinyake thaibu gwita na mbere kwithia bwiturita ni kundi bira twithagira turi no monka bwithire na bwi ni butigite bwibanga ne nje cienu ni mama Kena tuthomithagua mutungatiri wakwa etagwa Reverend Muchina Douglas
wagatua parish atwiraga atiri mutumia utige wabanga gwaku na nande tale wonde na ng'ombe mukuru kwa litanaga tharaka riu atiku na twana twi skulu nande ngatiga ndalita nguge ucionthe mbuke karukire mauntu monde mesawa na tariu ndakikishire gwanda malenge mikwazie nguge cianja bakena tweleranire twi atumia baba no tole tukuthiuruka mbatimbire gwaku ni smart kwina greens tugigeta kulitana gwaku kwina malenge makena kwina mikwazie na as now CTVs bagatua no tole twaudire musako gutinjete kariu twenda twithire kan green makeno na gwaku ngeza tuthithie kan green au kan kitchen garden na twanda interview beyond nande tutigaga twaibanga na nitukwenda gutwika atumia nkatha bauma twatwika atumia nkatha uri anjazi yetu itekuama no tuno mwanko menyerekana umenyere mukuru na ntola bayo yone uma nitukulita ngugire yagirite na ntakura mutungatiri wetu Reverend Muchina ni atuthiurukagira muno na enda kwithira uma you active njeu yaku ni karinja na makene agutucokaniria muno acokaniria yakuru sana tete na mbere Evelyn igitene renu na nkuruki kuthirite kwina mantunya maingi na nduke na ndi kona bayuri ndesi na makena bara bengine bamatukite mantuja utungata nene cia ontije ni mitaratara iriko bwetire na mbere gutigira ati mwana umwari nkuruki na gweta na mbere kwithira gikanja ni ntu bengine baregete ngarama cia kwithira bagikanja na mtu akona ati kwagirite kwithira ikara wenka kana gucitira na mbere no turubwo ni wega makena kagita gatene mukolo ali wa gutea mugekolo ali wa kwithwa ya muji akimenyagira no ntuturaga mugekolo ria nkatha nura ukagira gatene akabanga muji wae agikaumagara ngacoka nkauga kenda tumba kwithwa twikarite wega jana ino jetu twinajio ana betu riu ni batuire kwenda kwigananaga na akulu bao riu ukethira mukulu aumagara mugekuru nwena aumagarire riu ukethira mujini wagagire ni gitumi makeno kuona menya mwana boka mwana no bwa agakula tiyo tare titware banintini na ni kwethwa kwina mateta muji muno tutala menyaga ni gutetagwa riu jana ino twinajio bakathurania mukuru na mugekuru bambagirio au jana ni ikwegwa rimwe rira mukuru ateo agekuru baba kube na nteto rira amulume ateo nuntu rimwe ni athie gukunda we mugekuru no tigura mujie na gute ntwara rutha mujio ukethira barugia na twana twae bathambia tusuburia mukuru akejara ale atia na tene twio tene rira tene yetu na taba mami betu bele bariku tikalume bari bakuruta wira mugekuru ni wa wira ni okauta wira mauntu monde wo bati kwitho kiruthaga walutha ono kethwo gurite mburi makeno kaiga ng'ombe kana ng'ombe mujio ng'ombe uti yaku ni amukuru mweneki mwene muji riu kwagia gutia jana jetu kura gutia akuru bao ni gitumi ukona miji ni halaganire ukethira miji ona ketha no kwana bekarite ku guti mtu menya waragia no leonge mtu au magaya kigitagatia akithijaga riu kanaga ketho ke mujio kuringana tafia konete ona kagwa tobuga kalutha riu no kethira batikumba kumiriria batikumba gutia no akuru bao bamenya mukuru ni we kiongo kya muji na bamenya mugekuru ni mwene muji ni womenyagira ule na wakathi kugitatia kuthugula ona akagia kulete ale na anywe tontu muji ni wao ni wae ona kugerigo ni lyaku mugondo ugo gurite ni lyaku te lya mukuru kuwule ni kwao te kwae tontu ni waumire kwa bagu weja ubati kumutia kenda bwikala wega na nje ilungama sasawa na Evelyn twerekeria kwithirite kwena ntano cia nabari na nkuruki anabani ni kwithira bakigita na bakethira bagita na igitara beskurune tigena te tara aciari muno ni nto bubunde bwicokera keri muciari untu mantu ja kirana beto ja skuru ja gwita na mbere ukera aciari ate ogorobo naru leu ogorobo analua ndienda kwira aciari beto atire mwana wa mwale nkwerie makena ndomete nursing
ni kwaga umenyo gwa gutana mwana wa mwari nuntu kagita kala muntu aeja kwa mwana omutane etha gwena thina muno kai ni gutuma agata inya agetura ndamu nyingi muno na ni uyesiro no athija na mbere kugitatia kwogu ni kuthiria mwana inya na tu ntwena maana nuntu tio ntano ira ndekiwa ni ntano menya ni ntano ya kithomo nuntu ukona ugikirwa ndigiri riu tukaida tatarigwa atulire wamenya mutano te mutane utumba kumenya kwogu ntano namba 1 mbi ni kithomo nuntu wekirwa ndigiri na uketho we mwari tagwe uku studio we mutano te muthomu makana wetho we guko utitho we guko kwogu ndingi advice antu betu ni batigana mauntu mantano jiajiare nuntu ona tukasoka ke Bible tika tutegwa ntano jiajiare ni tuije tukitagatia ni tuije tutana kwogu gutena mani ya gutana kana gakaire tu tonto ni ukathukia kwogu ni tubati gwikaragia jana jetu jiajiare tukaveresa mauntu ma mutulire na kagita ka muntu gakinya kegitena tukiberaga mauntu mandhakanyo jao na alumete ngitu atia timbega na riu buyo bwejari jetu ulithira kwanza mekira bugwikira makena uketha kana bukendie sete kalithira kathikwire ethe irio no keguja gatire akolole bakuthina mbi na twana akolo batena thina ni tuturemetwa ni kumenyera jana jetu uge bakuba muthia gatiri keria nkroki ni ntugo induke mbithethi tita iviri ni katoterere njira tegatene na ndibwega makena uni ndenduke mbithaithi amwe na bangi bandukiekwa batune tukwenda kurumira makinya mara materwe tene mbere tu mekirere ona makira turambiria gwikagira ta tuli utheri lakini nkulomba twambiririe nande gutwika neat tuli njazi yetu twika nisene yetu tukalage uma ta atumia twacoka kimirire nombe nkarenji nkinya nduke kwa na emembie ni na nini tutige muno kwendaga irio bibi na maguta na chemicals na into bibi ingi tucokera irio bia ndwire na irio bibi bigatutethia tutika maguru nambi na makira ningwetikia twathithia u miaka izite community ira tutulite tukamisenja bululu makena kwa kwenda ikainjire mbere utwa namba yenu ya thimu no twinare bwithagira buri antegere ntumiri nkaini ntu kwenda kinya classmate uko ukeria jojo Timothy kumantere shaka gwa mpongo ni na mpomba kwithira ngita product yenu ndi kwenda mubango jwa muthejo na arwe ne kurubabo bairine bashiritanirite kwithira bakirita naye kurubangi na ule akurangi hizi vitu mnatengeneza kweli sisi tutafanya aje na wengine wetu wakuli okay ni bwega sana ungeakambira Eurydice amwe na Evelyn hii ni kazi mzuri sana especially kwa Evelyn na yuze yake makena mboriria nkathacietũ kirenge gatukathithia kamutu atena tutukethia twikathithia twamenya tukunyaria ungeakambira mitu yenu ni nampomba kwithia nkirita ni interesting nkobu ungeakambira ai makena natural food is always the best and the solution to today's health say tugatwirise nan kumanterecia miru na unge na kuria matijaja majani na gitethira kianda kwawe nande ni bwega makena ndiria tukuthiuruka tukithomithagia ikundi kwina gintu gigitagwa ndiraya ni kanyomba nuntu into bi makena tutenyere na direct sunlight nuntu tie you direct ni poison na ni kwintu gitagwa ndiraya ndiria tukuthiuruka ni kubanekera na mbi yakwa twitaga tukabothomithia bwige kundi kana agekuruba kanisa kanaye bukagia ndiraya na ndi into bi bionthe bunyaragia na ndiraya bikanyala bukathia na kithii bukina pakizwe mutu bibia tubire tuthiaga bibia tuthiaga na thiuka mutu ko gembe kampempe the same ithii bau nis gisunki akio senjagia ukina thia kamutu very fine na by the way ni very cheap okay yeah. Ni wega sana twe namba yeni ya thimu na makena mitikiria nkethiage kuruba kuba kanisa nimje kaba kurigala ni atega twi na oni ngokethia agekuruba kanisa kia Musombe PCA Church my Reverend Douglas Mutina na buinde bagatua we are happy thank you go to support na mbize we madhabau ne Reverend ugitulombela thank you muno Evelyn kinyago ngokethania gatwiria turikiri na konyana namba ya thimu kambugene wega makena ningukethia mukuru wako kwanza Spiano mnde nsoke nkethie chiezi visi betu bebonde tega kamerere kethie chiezi visi betu bonde ndibere ni wega muno nuntu awira mwega turutite nsoke nkethie
makanisa monde me alaundi area yetu ya Mithelo nikenda nabo bathi na mbere gutu support na guturombera Mulungu nikenda wilo wetumba kuthi na mbere. Okay, ni wega sana ya na makena kambire mweshimiwa ngavana wetu Muthomi Njuki, thank you ni atusupportete MC wetu. Namba yetu thimu ni 0795 87 85 79. Chokera kairi 0795 87 85 79 kutoka Tharaka Nithi County, Mithelo Ward, kia Musombe PCA Church. Iwe sana tuko banarwa ibaga kwethira gwatanite na tu mubango ne jwan kada cietu tuko banarwa bakana kwithira tugitia mwekro nene turarenu no withiro keranya na tu gukurukira namba yetu SMS erete na mariki nyani nini 40321 na nkurukita shokeria antuva county Tharaka Nithi nkatho cia mwanya tukimene kithinu na kimene kini twithirite twina geni bakuma county ne gushiritanira mathene jojo tuko na bukethira bugikinya gutigira ati ngugi cianja cietu ni tugita namba kwithira tukirungikana njara cietu na tukwithira tukia ekronkatha mono gitenere ana beto bakwinga skuru tigira ati no korera ana baku na njirere agirite mwankantu kanjumene akimetete kaire kwatana nani makeno matiri. Thank you. Karibu chapati. Chapati ni